Tapi pun, sabun, sabun. Jatuh pajajaran, kalian sangat mana pemuda tirta sadana, keserengkan kayana. Ku jangka kemanian apang bayu lulurung hirup tutul lama-lama lilang pangayurung rumpanan jumpa ngaparan bangkan dameman panaluk muruku lambu pemuda sakape alam tatang gerjaya ibaya akta harana baraya Pakulan tanggal 7 bulan Hijri tahun 2018. Kujang jumpa jajaran kiai asam gamana pemula tirta sadama diserengkan kainyana kujang kagaman inyana pambayo lulurung hirup tutulat malam malilang panayurung rumpanan jualnya panan panggendam deman panaluk burugul amuk pamuna sakabe ala tatanggar jaya ing baya arta harana baraya Pakuan tanggal